Gakoze gukomeza gutegereza uyu mwanya w'amakuru yaranze umwaka w'ibihumbi 2023 muri urwego rw'umutekano. Ndi David Nzabona impaya makuru tugiye kuyahera kuri izi ngingo zitandukanye dusubiza amaso inyuma turebi ingingo nyamukuru amakuru nyamukuru yaranze urwego muri 2023. Reka tuyahere ku byaranze ingingo y'imbere mu gihugu. Ishusho rusange igaragazwa n'urwego rw'imiyoborere ku bushakashatsi bakoze ku ishusho y'imiyoborere mu Rwanda bagaragaza ko urwego rw'umutekano ruyoboye izindi 8 zose bakoze ubushakashatsi bagaragaza ko urwego rwaje ku mwanya wa mbere rufite amanota 93.63 kwijana, ariko muri 2022 rwaye rufite amanota 95.53 kwijana, bivuze ko harimo icyuho cyarimwe n'ibice 90 kwijana. Kimwe mu byatumye amanota agabanuka mu ngingo enye ziri muri iki gipimo umudendezo w'abaturage n'ibyabo wagabarutseho amanota make cyane. Abaturage bizera umutekano w'ibyabo ku rugero rwa 69.80 kwijana. Dr. Kayitesi uyobora RGB avuga impamvu uru rwego barushyize mu bigomba kwitabwaho. Umutekano w'umuturage mu by'ukuri ho nta kibazo gihari, ariko abaturage bagaragaje biturutse muri ya shusho y'uburyo abaturage babona imitangire ya serivisi n'imikorere, bagaragaje ikibazo cy'ubujura cyari muri community gihe twajyaga gukora ubushakashatsi, ni nacyo cyamanuyeho nta nubwo tubyita umutekano ahubwo ni umudendezo. Ku gice cy'umudendezo w'abaturage ikibazo cy'ubujura cyagarutse nk'ikibazo gisa nkaho ari cyo cyatumye iriya nota rimanukaho. Ni Dr. Kayitesi uyobora RGB. Kuri ingingo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu ni Jean-Claude Musabyimana yemeje ko hari byo bagomba guhindura kugira ngo abaturage bizere neza ko imitungo yabo itavogerwa n'abajura. Bajya baca umugani w'Abanyarwanda ngo abarinzi inyoni zijya abarinzi bajya inama n'inyoni zijya izindi. No kuvuga ngo abantu bahungabanya umudendezo w'abaturage nabo bagendana n'ibihe. Nukuvuga ngo bisaba ko buri gihe tubikoraho, niyo mpamvu ubona tuba dufite iyo gahunda twababwiye ubushize twavuze ubushize yo kuvuga uburyo amaronda akorwa, komeza gushishikariza abaturage kugira uruhare rujyanye n'igihe mu kwicungira umutekano, kurushaho gucunga uburyo amaronda ategurwa, ariko uretse n'ibyo hakaba no gushyiraho uburyo bwo gukurikirana ko ahantu hose hashobora guturuka icyahungabanya umudendezo w'abaturage kimenyekanye kandi kikamenyekana ku gihe, noneho n'ibyemezo bijyanye nacyo byo bigafatwa kandi bigafatwa ku gihe. Reka dukomereze mu mpinduka zikomeye zabayeho mu nzego z'umutekano muri uyu mwaka ugana ku musozo wa 2023. Uru rwego rw'umutekano rwabayemo impinduka zitandukanye zirimo n'izagaragariye amaso y'abaturage. General Retired James Kabarebe yayoboye urutonde rw'abasirikare 1025 bashyizwe mu kiruhuko icyarimwe kubw'impamvu zitandukanye. Abo barimo abasezerewe kubera imyaka y'amavuko bafite, abasoje amasezerano ndetse n'abarikuwe kubera ibibazo by'uburwayi. General Retired James Kabarebe wari umaze imyaka 5 ari umujyanama wa Perezida Paul Kagame mu bijyanye n'umutekano, yavuze ko imyaka 40 yaramaze muri uyu mwuga w'igisirikare cy'u Rwanda imutera ishema kuko ngo batigeze batsindwa urugamba na rumwe. Uko niko General Retired James Kabarebe yabivuze icyo gihe. Kuyoborwa rero na His Excellency utarigera n'umunsi n'umwe atsindwa urugamba na rumwe, ukaba mu ngabo za RDF zitarigera zitsindwa urugamba na rumwe, n'iby'agaciro. Twebwe abasezeye uyu munsi dufite ishema ryinshi cyane kubera ko ntacyo twishinja, ntacyo tutakoze. Ukuntu His Excellency yubaka iki gisirikare cyacu kiratanga icyizere cy'uko igihugu cyacu kizarindwa mu myaka itari hasi y'ijana imbere. Gusezerwa mu gisirikare cyangwa kuva mu gisirikare ntabwo bivuze ko umuntu aretse igisirikare. Igisirikare wakivamo ariko cyo ntabwo cyakuvamo. Ni ukuvuga ko n'abasezeye uyu munsi igisirikare ntikizigera kibavamo. Nta cyashobora guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Aba bagabo bose mubona hano bahari.
mu kwezi kwa gatandatu kandi Perezida Paul Kagame yashyizeho Minisitiri w'Ingabo mushya ni General Marizamunda Juvenal yasimbuye Major General Retired Albert Murasira wagizwe Minisitiri w'Ubutabazi. General Mubaraka Muganga yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Uyu numwanya yasimbuyeho General Jean Bosco Kazura. Umwanya General Mubaraka Muganga yariho yawusigiye Major General Vincent Nyakarundi wari usanzwe ashinzwe iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda. Ubwo Perezida Paul Kagame yakiraga indahiro zabo yababwiye ko nubwo batari kure y'inshingano bari basanzwemo ariko ngo bagomba kumva uburemere bwaho bari uyu munsi. Ibishya nuko umuntu yavuye hamwe akajya ahandi cyangwa se akava ku rwego rumwe akajya ku rundi, niyo mpamvu mvuga ko ari ibintu bisanzwe nta gishya kindi, ariko biteka aho umuntu agiye hose cyangwa aho aba asanzwe imirimo ni ukuyikora uko bishoboka, igakorwa neza, igakorwa twumva uburemere bw'izo nshingano, bitewe n'uko hafi byose cyangwa ibyinshi tuba tubikorera igihugu n'abanyarwanda. Tutarava mu ngabo z'u Rwanda ntitwabura kubabwira ko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yavuze impamvu abasirikare bo ku rwego rwa ofisiye 116 birukanwe mu mirimo yabo, abo barimo 112 bashesha amasezerano y'akazi. Abirukanwe barimo n'abajenerali babiri. Kuri iyo ngingo umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ni Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze ko iki cyemezo cyatewe nuko abo bajenerali babiri bagize imyitwarire idahuye n'urwego bakoreraga. Reka mbere ku bajenerali babiri duherutse kwirukana mu ngabo z'u Rwanda. Major General Aloys Muganga yirukanwe kubera impamvu z'ubusinzi bukabije. Brigadier General Francis Mutiganda yirukanwe kubera gusuzugura inzego za gisirikare, ibyo twita gross insubordination. Izo nizo mpamvu ebyiri zatumye abo bajenerali birukanwa mu ngabo z'u Rwanda. Ronald Rwivanga umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Tukiri kuri iyi ngingo y'impinduka zakozwe mu nzego z'umutekano, reka dukomereze ku Kacyiru. Uyu mwaka usize igipolisi cy'u Rwanda kiyobowe na CG Felix Namuhoranye. Uwo mwanya yawuhawe mu kwezi kwa kabiri 2023, yawusimbuyeho Dan Munyuza wari umazeho imyaka 5. Icyakora uyu mwaka usize Dan Munyuza we ari ambasaderi w'u Rwanda mu Misiri. Nyuma yo kwiyemeza ko bagiye gukora izi nshingano, Perezida Paul Kagame yasabye CG Felix Namuhoranye na bagenzi be ko nibadakora ibyo bashinzwe bazabibazwa. Iyo tumaze kubikora gutyo rero ubwo birumvikana ari abayobozi ba polisi bamaze kurahira, ibyo byose baba bakwiriye gukorera igihugu cyangwa bahabwa n'igihugu bagomba kubikoresha neza, kuzuza neza icyo kugira ngo icyo bagombwa n'igihugu, icyo abaturage babatezeho gishobore kuboneka kandi gikorwe neza. Ubwo ngira ngo icyo bivuze izo nshingano zigomba kubahirizwa uko bikwiye. Iyo bitagenze bityo nabo bagira uko babibazwa, ariko sinibwira ko kenshi bigomba kugera aho ngaho, cyane cyane iyo abantu bumva uburemere bw'iyo nshingano nakomeje kuvuga
bireba abaturage. Muri uyu mwaka kandi uru rwego rushinzwe umutekano w'abaturage rwasezereye abapolisi 112 icyarimwe, abo barimo CG Richard Emmanuel Gasana wabaye umuyobozi mukuru w'uru rwego hagati y'umwaka wa 2009 kugeza muri 2018. Uyu mwaka kandi usize uru rwego rufite umuvugizi mushya ni ACP Boniface Rutikanga wasimbuye CP John Bosco Kabera. Reka turacyari mu mwanya w'amakuru yaranze umwaka muri rwego rw'umutekano muri mwaka ugana ku musozo wa 2023. Uyu mwaka kandi usize igisirikare cy'u Rwanda gisabye urubyiruko rubyifuza ko rwasanga abagenzi babo muri uwo mwuga icyakora. Ubwo Perezida Paul Kagame yasozaga icyiciro cya 13 cy'itorero indangamirwa, hari uwo mubwiye ko bakunda uru rwego icyakora ngo hari ibibagora bishingiye ku mabwiriza bumva hanze agenga imirimo yo kwinjira muri uru rwego rushinzwe umutekano w'igihugu. Hari ikibazo gikunda kugaragara, umuntu akaba yifitemo ubushake n'intego kuva kivuka, ariko n'ibisabwa byinshi abyujuje akaza kugira ikibazo kijyanye n'uko areshya. Ibipimo mwasetinze nta muntu waba warabigizemo uruhare kuba wenda yaba yarisanze areshya uko abareshya, ariko umutima wo kujya mu ngabo z'u Rwanda byo bikaba yarabivukanye n'amateka twagiye tugaragarizwa bikaba byarabidukundishije kurushaho. Kuri ingingo umukuru w'igihugu yamuhaye igisubizo kimuhumuriza ko iyo ngano ye hari icyo ishobora kumufasha muri uku gucunga umutekano w'abaturage. Niko Perezida Paul Kagame yasubije uyu mwana na bagenzi be bafite izi mbogamizi. Ahubwo hari ibikeneye abagufi rero burya. Ntabwo ujya ubona bamwe basimbuka mu kirere kamanuka bibarangura. Burya umuntu wa metero 2 byamugora kurusha wa metero 1 n'igice. Buri wese afite umwanya, cyangwa abandi reba hari izi modoka z'intambara zimwe, hari abantu bagorwa no kwigonda ngo bajyemo, umugufi ayijyamo. Ariko nanone ni ukureba, hari ushobora kwikorera imbundi gusumba, nabyo bifite ikibazo, ni ukureba. Ariko hari ingufi ushobora gukoresha. Nta mbogamizi ndabona y'umuntu mugufi kuba yajya mu gisirikare. Icyo kibazo rwose turakigukemurira. Uyu mwaka kandi w'umutekano turimo tuvuga muri aya masaha usize mu karere kamwe ko mu ntara y'Amajyaruguru habereye igikorwa kitavuzweho rumwe cyahuje abasirikare n'abasivile. Kwimika abakono ngo byatumye abasirikare bamwe batabwa muri yombi, ariko ngo hari n'abayobozi babyijanditsemo. Perezida Paul Kagame yabibwiye abavuga ari kijyana bo mu karere ka Musanze. Iminsi yashize nahamagawe n'umukuru w'ingabo, arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari bari mu bintu bitasobanutse. Ndamubwira nti ni ibiki? Ndamubaza ni ibiki? Arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi. Nagiye kumva numva ngo ari hano, yarabeshye aza mu bintu biraba. Ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo, izi ni ibiki? Ambwira ati hari abantu ati ngo bitwa bakono bashaka kwimika umwami wabo. Ati namwese okay, ibyo bikiraho, ibyo ndabyumva bashaka kwimika abami abakono. N'uwo musirikare niwe byamuzanye, abandi bo hari ubwo wabyirengagiza ukavuga tuzambikurikirana hanyuma. Ariko urambwira ngo uwo musirikare, uwo mukoroneri yaje muri ibyo? Ati Namwe ntiwagize neza kumufunga, kubafunga. Yafunze bari nka 2 cyangwa 3.
ndongera ndamuhamagara nabwo ariko bambwiye ko wafunze umusirikare abasivili bo bari babirimo byagenze gute ubwo arambwira ati ni nkumbwira ati abasivili je simbashinzwe ndamubwira no kintu byo ndabigufasha noneho ibyo bindekere genda bashinzwe bose so mpamagara muri za ministeri bishinzwe baza mu nkurikirana ibi bintu mumenye niki hatangira barambwira naka yarariyo naka nande akambwira bamwe bavuye i Kigali bavuye muri kapitali nta nubwo ari abahano abandi ni abacuruzi abandi ni aba ndavuga si ibi bintu ko bati ndetse na Gatabazi wahoze ari gavana Gatabazi saba umukono nuko nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi iki yasize ibintu yaso nabapi nawe buri umukono uri igisambo gusa IGP ndakureba aho byarinze bigera abapolisi bahano bakora iki nabo babirimo aba RDF nabo numvise bari babirimo nyine nabo bafunze bose babijyagamo muri communities zabo zitandukanye mwese mukabibamo mugaceceka ntihagire umuntu ubivuga ntihagire bikazamenyekana ari uko hari ikintu cyaturitse gusa amatsinda nk'aya General Richard James Kabarebe yavuze ko hari ingaruka bigira ku mutekano w'igihugu reka tubyumve turagaruka mu kanya ikakirandura negative tendency iyo uyihoreye ukayirera ukayorora igakura igihe udashobora kuyihagarika niba ibingibi dukemura hano ni nako byari kuzamera nabakono ejo nabashambo ejo bundi nibande nabasinga igihugu kikongera kikajyamo ibice noneho mu gisirikare nabivuze ubwo iyo byaje mu gisirikare buri muntu areba bi undi akareba bi undi akareba bi ejo nejo bundi nshaka kubakoresha ngo ni bene wacu narabamenye naraba identifyinze nshaka kwikiza runaka nabakoresha igihugu nka Gisenyi nuko gukomeza biri very dangerous ikintu cyose kiri gifite negative connotation gifite negative tendency gifite imico mibi nuko kirandura kigitangira iyo ugitororeta inzu ukakirera ukacyorora kirakura kikazabura igaruriro ntabwo ari bikino ahangaha turavuga amaraso y'abanyarwanda ari ayamenetse arazameneka ejo tugomba kuva hano turi serious dufite icyo dukuye hano mu mitwe yacu ni ikihe dukemuye ni ikibazo kidukemuye cyashoboraga kuzica abanyarwanda nicyo tugomba gukora ntabwo ari ibintu byo gukinisha tumye mbibutse ko David Nzabonimpa turi mu makuru yaranze uyu mwaka mu rwego rw'umutekano reka tuve mu byaranze umutekano w'imbere mu gihugu noneho turebe ku mutekano w'u Rwanda n'amahanga n'abaturanyi uko byari bimeze bitandukanye nuko byari byifashe mu mwaka wa 2022 2023 isiza gahenge ku nkiko zimwe z'u Rwanda nta kibazo cy'umutekano kivugwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi nirako bimeze hagati y'u Rwanda na Uganda icyakora ibibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntaho birajya umwuka w'intambara n'amagambo yeruye ateguza intambara yaragabanutse cyakora uyu mwaka usize abahanga basaba ko ibihugu byombi byagabanya ingabo byashyize ku mbibi z'ibihugu byombi kuko mu gihe cyari cyo cyose havuka intambara ndetse iki kibazo cy'u Rwanda na Kongo Kinshasa ngo gishobora gutuma havuka intambara y'ibihugu bitatu Bintu Keita intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yabibwiye akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye cyakora ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babihagarariye ntibabyumviseho kimwe cyakora waruhagarariye Leta z'Ubumwe za Amerika muri iyi nama yasabye ibihugu byombi gukora ibishoboka byose kugira ngo byubahirize bikuye mu masezerano y'u Rwanda na Nairobi uko niko byari byifashe. The report before you provides an update on the situation on the ground. Unfortunately,
Iyi raporo irabereka ibiri kubera muri Kongo. Kuva yatangazwa ibintu byarushijeho kuba bibi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibibazo by'u Rwanda na Kongo birushaho gukomera. Bishobora kubyara n'intambara ishobora kwinjiramo n'u Burundi. Nkomeje guhangayikishwa n'ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi byatewe n'uko icyo gihugu cyagabye ibitero kuri M23 i Masisi. This MONUSCO report is silent on the human rights violation and impunity of. Iyi raporo ya MONUSCO yirengagije ibibazo byo guhonyanga uburenganzira bwa muntu ndetse n'umuco wo kudahana waranze igisirikare cya Kongo. Izi ngabo zihora zica abasivile no guhohotera abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi. Mu kwezi gushize Kapiteni Gisore Rukatura yatwitswe ari muzima. Amashusho ye yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Ibyaha nk'ibi ni ingaruka z'imvugo zikwirakwiza urwango, guheza bamwe ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside bikorerwa abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi baba mu burasirazuba bwa Kongo. First of all, I wish to congratulate Rwanda for the fact that they know so much about what is happening in the Democratic Republic of Congo. Ndashaka gushimira u Rwanda ko rushishikajwe n'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bashobora kuba batazi neza ibiri mu Rwanda, ariko bakurikira cyane ibiri kubera muri Kongo. Ndabibashimiye. Ariko ndashaka kuvuga ku ngingo ijyanye na jenoside n'imvugo zayo bihora bivugwa n'u Rwanda. Ndashaka kubabwira ko uramutse ufashe urugero rw'aho jenoside yabaye muri Afurika ntiwarubona muri Kongo. Nibyo nashaka kuvuga. Murakoze. It is not in the DRC that we would find it. That is all I wish to say. Thank you very much. The speed at which Rwanda and the DRC approached the brink of war in recent weeks was alarming. Uburyo Rwanda na Kongo byitwaye mu byumweru bishize burahangayikishije. Ndashimira ingamba guverinoma zombi zafashe kugira ngo bigabanuke. Ariko haracyari byinshi bigomba gukorwa. Turacyasaba ko u Rwanda ruhagarika gufasha M23 rukanakura ingabo ku butaka bwa Kongo. Dusabye impande zose kubahiriza imyanzuro y'i Nairobi. Muri bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu mwaka usize igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifashe umwanzuro ko kitazongera gukorana n'abarwanyi ba FDLR. Ibyo Major General Sylvain Ekenge Bomusa Efomi, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabitanze mu itangazo muri iyi mvugo. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance. Ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buramenyesha ingabo zose mu nzego zose ko babujijwe kongera gukorana no kugirana umubano n'umutwe uharanira demokarasi no kubohora u Rwanda FDLR. Les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant uzabirengaho azabiryozwa hashingiwe ku byo amategeko n'amabwiriza agenga ingabo zacu ateganya. Bigomba guhita byubahirizwa, nta mbabazi zizigera zibaho. Le principe de tolérance zéro est désormais. Icyo cyemezo cyakurikiye amasaha make umukuru w'urwego rw'iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahuye n'abakuru b'ibihugu byombi. Imyanzuro yavuye mu biganiro Danica Hennes yagiranye na Perezida Paul Kagame ndetse na mugenzi we uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twabishyize muri rijwi nk'uko byatanzwe ku itangazo ryashyizwe ku biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuri White House. Reka twumve uko twabishyize muri rijwi, turagaruka mu kanya. Umuyobozi w'urwego rw'ubutasi yahuye na Perezida Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Kongo mu gushakira hamwe uburyo bwo guhosha ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Hashingiwe ku gihe kinini iki kibazo kimaze, Perezida Kagame na Tshisekedi bemeye gufata ingamba zidasanzwe kugira ngo bakemure impungenge z'umutekano w'ibihugu byombi. Ibyo byemezo bishingiye ku masezerano baherutse kwemeranyaho i Rwanda na Nairobi ku bufasha bw'abaturanyi. Nubwo uko ikibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwe bavuga ko kigenda kigabanya ubukana ukurikije uko cyari kimeze mu mwaka wa 2022, amagambo yavuzwe hari namwe yongeye kwisubiramo. Ibyo rero bitinda kuva mu mitwe y'abantu. Ibyo rero byatumye mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'abanyamakuru mu kwezi kwa gatatu 2023 bakigarura ndetse bigenda bityahabwa ari igisubizo giteye gitya. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo General Chiwewe Aprito Chiko yitangarije yuko amaze iminsi azenguruka mu bihugu bya SADC kugira ngo intambara y'u Rwanda bayitsinde.
kandi wumvise n'amagambo amaze iminsi avuga yaba ari perezida nubwo babifashe nk'aho ari imikino yivugiye ku giti cye yuko ari wowe kibazo cy'umutekano muri Afurika. Wareba ibyo abandi bose babajije nkabona yuko tuyifata nk'aho ari ugukina ariko wenda bikaba ari na seriye. Ese twaba twitegura yuko tujya guterwa na Kongo kuko banavuze ko bashaka kutwanexa tukaba intara ya 8. Murakoze mwadusuza kuri ibyo mukaduhumuriza cyangwa se mukaduteguza tukitegura. Reka mpere kubahumuriza nicyo kiri important, nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona byashoboka. So nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Kongo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivugwa kuri iki kibazo cya Kongo bikivugwa n'abanyekongo bo muri leta. Ariko icyo nzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Kongo. Ntabwo nibwira rero ko gushaka gukemura ikibazo cya Kongo, nubwo abenshi bashobora kugikiyemo bashaka kugikemura bakagikemura nabi cyangwa bakaba bagira ibyo bakora biteza bizana intambwe guterwa mu gukemura ikibazo. Ntabwo nibwira ko bizagana mu kugirira nabi u Rwanda bafashije Kongo. Ntabwo mbibona, mu kubona kwanjye ntabwo mbibona. Ariko icyo nakubwira ni uko nka bya bindi iyo udashaka intambara urayitegura. Iyo ushaka amahoro witegura intambara. Rero ubwo twe dushaka amahoro, ibyo kwitegura twiteguye kera. Kugeza amagingo y'imiryango mpuzamahanga isaba ibihugu byombi kureka intambara, basaba ko imyanzuro y'u Rwanda na Nairobi igomba kuba inzira rukumbi ishyira iherezo ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo kandi ngo byafatwa nk'umucyo ushobora kwimura icuraburindi ribundikiye umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mwaka kandi usize ingabo z'u Rwanda n'abapolisi bakomeje gusimburana mu butumwa bwo kubungabunga amahoro n'umutekano mu mahanga, ndetse kugeza ubu ibihugu nka Mozambique, Centrafrica na Sudan y'Epfo biratekanye. Uyu mwaka usize u Rwanda rwemereye ibihugu nka Benin, Haiti na Seychelles ubufatanye mu kubungabunga umutekano. Reka tuve ku mutekano w'imbere mu gihugu ndetse no mu baturanyi, noneho tunyarukire hanze turebe uko byari byifashe. Uyu mwaka usize ingabo z'umuryango w'abibumbye zemeje ko zigomba kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nako bimeze ku ngabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ubutegetsi bwa Kinshasa buzishinja kudahangana n'imitwe ihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo Kinshasa yazisimbuje ingabo z'umuryango w'ubukungu bwo muri Afurika y'Amajyepfo SADC. Uyu mwaka kandi usize abategetsi babiri bo ku mugabane wa Afurika bahiritswe ku butegetsi. Mu kwezi kwa karindwi, General Abdurrahman Tiani yatembagaje Perezida Mohamed Bazoum wayoboraga Niger. Ibi ni nako byagendekeye Ali Bongo Ondimba wari umaze imyaka 14 ayobora Gabon. General Brice Oligui Nguema niwe uyobora iki gihugu ku ngufu za gisirikare. Nubwo abo basirikare bagize amahirwe yo guhirika abasivile ku butegetsi bikabagwa amahoro, hari ibindi bihugu byabigerageje ariko iyi nzira
iranga. Mu kwezi kwa 11 itsinda ry'abasirikare ryagerageje guhirika Perezida Julius Maada Bio wa Sierra Leone. Umugambi uburizwamo ibyo nako byagenze mu kwezi kwa 9 muri Burkina Faso. Itsinda ry'abasirikare ryagerageje gukorera Kapiteni Ibrahima Traoré nk'ibyo yakoreye Roch Marc Christian Kabore muri 2022. Icyakora byarangiye ababigerageje batawe muri yombi. Mu kwezi kwa 9 kandi Brazzaville havuzwe umugambi wo kugerageza guheza bwana Denis Sassou Nguesso muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari yitabiriye inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Igisirikare cyagerageje gushyira iherezo ku myaka 39 yikurikiranya bwana Nguesso amaze ategeka Kongo. Icyakora byarangiye guverinoma ya Repubulika ya Kongo Brazzaville ivuze ko atari byo nako byagenze kuko kugeza amagingo ya bwana Denis Sassou Nguesso niwe ugitegeka abanya Brazzaville. Muri Sudan abasirikare barakishakamo utegeka iki gihugu. Intambara irakomeje hagati y'ingabo za leta iriho iyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman al-Burhan na mugenzi we Mohamed Hamdan Dagalo uyoboye umutwe w'abarwanyi bagize uruhare mu gutembagaza ubutegetsi bwa Omar Hassan Ahmed al-Bashir muri 2019. Hakurya y'umugabane wa Afurika uyu mwaka usize intambara ikomeje muri Ukraine. Ingabo z'Uburusiya zashinze ibirindiro mu burasirazuba bwa Ukraine. Amahanga yobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yagabanyije intwaro yatangaga nk'ubufasha kuri Kiev, ndetse bamwe banasaba Perezida Volodymyr Alexandrovich Zelensky kujya mu biganiro na Perezida Vladimirovich Putin uyobora Uburusiya. Uyu mwaka kandi usize ingabo za Israel zigabye igitero simusiga muri Gaza. Abanyagaza bararyozwa igitero bagabye muri Israel mu kwitariki 7 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2023. Hamas yisha abaturage b'abasivile basaga 1000 inashimuta abandi basaga 200. Guverinoma ya Israel yiyemeje kurandura Hamas n'ingengamatwara yayo muri Gaza. Gusa imiryango mpuzamahanga isaba Benjamin Netanyahu na guverinoma ye guhagarika iyi ntambara kubera ko ngwiri guhisana abasivili. Cyakora Benjamin Netanyahu na guverinoma ye bavuga ko batazigira bahagarika ibitero kugeza igihe cyose bazaba barimbuye Hamas muri Gaza, ndetse n'abaturage babo bakabagarura bagasubira mu buzima busanzwe bavuye mu myobo bahishwemo na Hamas muri Gaza. Nirahangaha rero duhiniye amakuru yaranze uyu mwaka mu rwego rw'umutekano. Twahereye imbere mu gihugu dukomeza mu karere tureba no ku hanze ya Afurika byari byifashe. Reka nsoreza hangaha na David Nzabonima bifurize kusoza uyu mwaka wa 2023 amahoro muzatangire 2024 mutsinda, ariko muzatsinde mu buryo bwa nyabyo, ntimuzakoresha uburiganya. Nibikunda tuzasubira umwaka utana. David Nzabonima nshimiye n'abamfashe bose kugira ngo aya makuru agende neza. Tuzasubira ubutaha izindi ngingo.